Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, nna le Triforce Ntswelengwe re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. Moeteledipele wa maloba wa setheo sa First Rand, yo ga jaana e leng moeteledipele wa lekoko la Change Starts Now, Roger Jardine, o tla tlhoma seo se itsegeng jaaka Change Charter, ya reng ke maikemisetso a tsholofelo kwa Kliptown kwa Soweto ka moso. Se ke jaaka naga ipaakanyetsa ditlhopho tse di tla tshwarwang mo bogautshwaneng mo letlheng le le tla itsisiweng ke moporesidente Cyril Ramaphosa. Thebelelo ya ditirelo go baagi e solofetswe go nna ntlhakgolo ka Mantaga fa tonakgolo ya porofense ya Gauteng Panyaza Lesufi a tla be a rebola puo ya gagwe le baagi ba porofense. Puo e tla ka nako eo mathata a tlamelwa metsi e leng tlhobaboroko e kgolo go baagi. Baagi ba le bantsi mo porofenseng ga ba itumela fa e se botlhoka tiro ke khumanego. Palo ya ditšhono e ileng kwa tlase e tlogetse ba le bantsi ba sena tsholofelo ebile baagi ga ba sa tlhole ba na le tshepo mo ditsholofelong tsa puso ya porofense. It's an election year. Elections are just about 3 months away. So whatever, the Premier says, he is going to do a stock take of the past 5 years. Granted, he was not the Premier for the past 5 years. Obviously, it was other ANC people. But he will do a stock take for the ANC. Gauteng ke legae go bommasepala mogolo ba le bararo. Tshwane, Johannesburg ga mmogo le Ekurhuleni, mme botlhe ga ba tsepama ga jaana. The ANC in Gauteng is indeed under a lot of pressure because one, the metros are not under the leadership of the ANC. And you would agree with me that that puts a lot of strain on the leadership of the ANC in Gauteng. Mo tekanyetsong kabo ya porofense ya diranta di le 150 bilione ya ngwagola, bontsi jwa matlole ao bo ne bo tshwanetse go dirisiwa mo ditirelong madi a dikotlo di go baka ditiro. Nngwe tharong ya baagi ba porofense ga ba diri fa diperesente di le 15 di ikagile ka madi a dikotlo. Ke baagi ba le diperesente di le 23.51 ba ba ikodiseditseng ditlhopho mo Gauteng. Go gapa bontsi jwa ditlhopho tseno go tlile go nna botlhokwa thata go lekoko le le busang porofense eno. Morutwana wa setlhopha sa LGBTQI+ kwa sekolong se segolwane sa Dinakanyane kwa ga Seroka kwa porofenseng ya Limpopo o gapeletsegile go tswa kwa sekolong seo ka ntlha ya seo a reng ke kgethololo le go tlontlololwa ka bong ba gagwe. Lucky Matlebejane a re o ne a tlontlololwa ke barutabana le baithuti ka go lekana. Morutwana wa mengwaga le 10 Lucky Matlebejane o tlhoagoretse bothunya mola dithaka tša gwedi ya sekolong. O re o gapeletšegile go tlogela sekolong ngwageng wa go feta morago ga bogoroto le kgethololo go tswa go barutiši le barutwana ka lebaka la bong jwa gage. O re yena o kgetha go apara mesese ka lebaka la bong jwa gage. Kwa sekolong ba discriminate my mistress Magetlane o the first point o ile makala a re sho o tla wa apara skirt na ka one o godile o le moshimanyana kana ba le mola o le moshimanyana o apara skirt na tšhe o re tla ba bilo tšhela manala tšhela le dintši. Lucky o re o phela a kwerwa ke barutiši le barutwana go mo re se se mo fa dikgopolo tša go itšeela bophelo. Status ke le go sona ke ene ge ke le ke ka lapeng status sa gore ke ga ba se tsebe so ge ba sa se tsebe ba babedi ba bararo ba ba ka thegago mara ge ile ya latela go mmaka yena ebile gore ke mmušo wa satane na ebile ke bona gore bokaone nka no tepolai mokgwetsi ya kampo tša re aowa se ka batsegile gore e le nto ya mohuto kosof go ka tepolai ga o ka se thuše selo. Molwela ditokolo tša batho ba LGBTQI+ gore ba gare ka mananeo a go ruta batho ka ga bong bjong. E tloga e le tlhoba boroko kudu ebile gape ya nyamiša go khumana e le gore matitšhere e le batho ba ile gore re swantse re ba bone bjale ka batswadi go bana ba rena go ba bana ba yang dikolong ke bona ba fetšang ba dira gore bana ba rena ba ikwe ba se matlafatšego. Komishene ya ditokelo tša botho e re tlo hloma dinyakišišo malebana le kgethollo yeo Lucky a lebanego le yona. I think this is a very serious challenge, but in terms of the law, we all know that we are all equal before the law. Kgoro ya thuto e re le yona e tlo hloma dinyakišišo.
re le kgoro ebile re šoma le ba kwa DB National re tseba re ebile le ditlhatlho re tsamaile disekolo ka sekolo re tlhatlha barutiši le di-principal tsa rona le di-SGB tša rona ka bohlokwa ba constitution ya rena gore bana ba rena ba na le tokelo ya sekolong ba na le tokelo ya go khumana thuto ba sa kgethollwe. Lucky o re go tloga mola batswadi ba go ba hlokofala ka ngwaga wa 2015 ga a sa na thekgo ya go rarolla bothata bja lebaneng le bjona. O re seo a se nyakang ga bjalom ke gore a buele sekolong gore a kgone go tšwela pele ka dithuto tša go bjalo ka bana ba bangwe. Ke Mahlatse Phaladimi, ditabeng tša SABC ga se roka. Motshwara kwa kgolegelong ya Mangaung kwa Bloemfontein e tsamaisiwang ke setlamo sa poraefete sa G4S. A re setlamo se se mo maikaelelong a go kgaola bontsi jwa badiri koo ba ba sa bolong go dira mo tirong koo ka mekgwa e sa lolamang pele kontraka ya sona le puso e fitlha kwa bokhutlhong. Magareng a tse dingwe o boleletse SABC mo puisanong gore mangwe mathata koo a akaretsa go newa ga batho ditiro ka bonwenwe le kgwebisano ka batho. How do you what's up at the protection fee or Meona or Trinity? I am a langadi capacity high. While if I good down, get a show, good down, say, far, or good down people around the president of the war, 7 days, 1 hour course, so we still taking 7 days, 2 course, so we saw him. How old is that day? But if over Palayan, and in the war, how about bad to the house? Now, how close the action? Correctional Services is aware of the allegations, and it's important to highlight that we've been doing a number of investigations at Mangaung Correctional Center, and we have managed to unearth quite a lot of things, and some of the elements which ought to be eliminated if that facility is to operate efficiently. The work that the temporal manager and his team that have been doing there has in a way assisted us to streamline some of the processes. And the investigations that we've been running, some have ruffled other people the other way and opted to employ other tactics, but we know exactly of what's happening there. So as a department, we're quite comfortable with the work that we've been doing, and all manner of allegations that we continue to receive, indeed we do attend to them, but the progress is quite big. Balemi potlana ba le mmalwa ko Ottosdal ba ba ntshitsweng mo polaseng e baneng ba e dirisa go itshedisa kwa Northwest. Ba latofatsa masepala wa Tswaing kwa Deriville ka go se latelele tsamaiso e lolameng go bantsha mo lefelong leo. Balemi ba ba ntshitsweng mo polaseng e mme ga tsengwa molemi yo mongwe yo tlhalositseng fa rekile polase e go tswa mo masepaleng o. Balemi ba ne ba lema ebile ba rua. Balemirui ba ba potlana ba ba tshwenyegileng ba simolotse go lema le go fudisa leruo la bone mo polaseng eno ka kgwedi ya Ngwanatsele ngogola. Ba re ba laetswe go dirisa polasi eno ke molekgotlhamong wa masepala wa Tswaing. Ga jaana ba sekaseka ditatlhegelo tsa bone morago ga go ntshiwa mo polaseng ke babueledi kgwedi fela morago ga go jala mo go yone. Go sena ope o dirisang polasi, then ra tswelela go lemiwa go plantiwa ga go fetsa go plantiwa a tla mo morago a tla go planta mo godimo ga dijalo tsa rona. Dirisitse madi a le mantsi tota rra gonne re dirisitse madi a fetang almost 100,000. Ga skopa mo provinceng le national ga ba ka intervene ba tle go rabola kganyeno gore ka ntlheng ya gore ga wa tseiwa di proper resolutions. Go ya ka ba masepala wa Tswaing go setse morago ditsamaiso tsotlhe tse di maleba fela ba paletse ke gore neela setankana se se malebana le tshwetso ya khansele ya gore ba refosanye dipolasi. Ala le molaodi yo ba fetolelane kgotsa ba neelane mahatshe ka go fapana ka ngwaga wa 2018 mme fela ga gona ledi le le tabogileng ka nako eo go ka bua gore go nna le thekiso ya lefatshe. Ga ba gare Mmueledi a re go nna le seabe ga baagi go botlhokwa thata pele go rekisiwa kgotsa go refosangwa dithuto tsa masepala le gore lefapha la porofense le la bosetšhaba la matlole a tlhoka go itsisiwe. It is important to note that any decision to dispose of a capital asset or the decision must be taken at a public meeting of the municipal council.
Thabiso Moss, SABC News, Ottosdal. Mo metshamekong moso wa gompieno e nnile o swabisang go Aforika Borwa mo letsatsing la bofelo la kgaisano ya lefatshe ya aquatics kwa Doha, Qatar. Matthew Sates ga mmogo le ditlhopha tsa banna le basadi tsa 4x100 meter medley relay di reteletswe ke go sutlhelela kwa legatong le le latelang. Mo metshamekong ya DStv PSL Kaizer Chiefs le Royal AM ba iponetse ntlha setlhopha morago ga go tshameka maleka lefela setlhopha kwa Harry Gwala Stadium, Kgantele. Mo motshamekong o mongwe o tsweletseng ga jana magareng ga Golden Arrows le TS Galaxy e setse le nno e le nngwe setlhopha. Mogaetsho gopola gore kgaso eno ya dikgang o ka e fitlhela mo Facebook, YouTube le mo X. Solofela kgaso e nngwe ya dikgang ka loleme la Sepedi ka moso ka ura borobedi maitsiboa gone fa mo go SABC 2 tsa maitsiboeng ano di khutla fa maemo a bosa a latela.